أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, kwezi wazalendo wa Komori, kwezi watukufu wa Komori, ombabanu mjundao ni kuinganyi wanono ranyi rezefami zahanyu ibongedo humrani zi salamu zahangu nambi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngam amini yaukana miu zambando nonro yaukane kanti wanu miu kanti hasurwa ya zamana Mkomori, miu kanti hauranya wa Shikomori yebonge. Ngam amini yaukana haina ni kou jabanu tizamba izonga zila wao harumali jafwa mola hangu imma hun haina ndongo na jana kansi banu nizamba o izonga zinangajeo mimi wamiche kao miumambia nukana ikati jabanu haina nambao zuguna angaje wamiche na mimi haswime wamiche. Kwezi watukufu wa Komori, ngar aminio kana indensi hatu, ngar aminio kana ikamnyezi Mungu harumbia ya ukana ngarifao hasiba budensi inu ngasitayari ya ufa harumwensi inu imma hu ngamina risala banu ya hanza nrongoze nyi wa Komori huswan da nyi wa taalamu wa staarabu harumaze rezuzinu. Ebanu kwezi watukufu wa Komori, ramba siwa damu nzima, ramba siwa dini nzima. Ebanu lelo hakika Mwenyezi Mungu bwana wa Komori, lelo inu ngojona, lelo inu ruone mwana nyasi ya faruliwa yarengewe roho halafu kweli ngari jifahario ya ukananga rivao nkanduna na kofia rijihunde haruma madziho samahani ngarjo jihunde haruma madziho ya ukakweli ngari ndore ndira raswali ye mwana nyasi ridzihe mwana nyasi hauka vanasi uwano kana ngari ndao ho silamu wa hatu ho binadamu burakana mwana nyasi yarilawa ritujo koparumona shema skitifu madziro bwa Komori. Eba kweli yo haki ya ukana inamna rilio harumaze nyidozinu siwa Komori sontipi ya kwezi watukufu wa Komori. Lelo inu ekanga sina mwana msho hatu ya subilwa ya rendambi ya lona foto la wazi hau video hau mazuki watu hau sisi. Eba kweli bo mwana Mkomori wenda mwendo wa parse video ila eba enfaida wewe wihundrao kwe piblie haruma ulimengu na abo hujoko oimwana msho wa Mkomori oimze waho Mkomori ani na mrambi yenye wandu mpiblio video wa manda zenu mziparsa o mrambi eze faida nyinyi mhundrao haufedha hiye mwanamshe Mkomori, haufedha hiye mbaba Mkomori, haufedha hiye shababi Mkomori. Eba masulaha mnyaonao neze faida mzihundrao ngamunro faida indri vanu si rambasi wa Komori, rambasi wa dini nzima, rambasi wa damu nzima. Lelo tifanya errori video inu mitide na ipiblie mathalan video nlwania inu tibesha ya mrundami. Eba kweli we mrundami masulaha do urenge video inu winike wangu hata iwasuli haruma ulimengu. Lelo inunga mina video haumru fulani nge na video hanza yebeshe mwananya mwanzani wahe yende mahala humro jina haruma mwananya haruma mndu Mkomori. Eba webo mwanadamu Mkomori waone video inu warango koi mwana Mkomori hamandawe yebe masulaha tindo kawizime she masulaha ndo kawipiblie sisi ngarishe mezao yauka eba banuwa Komori no binadamu wa hatungu ndaba obanura wasuli hamandaban
Ebanu kweli yanude masulaha ya ukanale lo video zinji kaungazi zunguli yao ikao vanwe kamruwaye de ya ipiblie ngarjo jwarambe ukana yo hanza pibli sha video ikao mwanadamu mkomori haifanya ijiri erweri yende mahala hundwa jina eba kweli bo mwana mkomori wa iparisa masulaha yaho ndo kawi ipiblie shaweti mnyusitirie mwanamshe mkomori haustire mbaba mkomori haustire mshababi mkomori ebanu wewe ngo joju orenge video ya mndu fulani wipiblie video kao haufoto la jatobiambi ulipiblie elera ndiyo bo mwana mkomore mwanadamu olangu joka hufa urudi wambe ukanangwe ndo wamswalie bal hata wende wamzihe abo wewe ngo endo ho madzihoni kimruhindi usilamu na ukuja kufanya borono watu msitiri duniani ko ya jambo kana ngwendo wamswalie hawende wamombele dua kwezi mwana mkomori maskitifu ya bili ebanu haka Mwenyezi Mungu binadamu hatungo ndawe riwasuli makatikao kwa mrusubuti hambia mwana nyandrongo ebanu lelo bwa komori haka Mwenyezi Mungu lelo njo kaba ni pare mwanama baswe banu ko mwanadamu uko kana problemu utswambie mwananya banu besha dezahe mrumshahone besha dezahe mrumshaho hawebo mrumshe besha dezahe mrumma shawetso jokana mwanzani humwambie kana kushia vale mrumahangu rangwensu yanlo langa sibanu ndongo fulani katsuni fanyila ndongo fulani katsuni fanyila ndongo fulani yana mahoza wambiyao na mwanzani wao zabarindi ni webo mwanzani wambiyulwazo ne mwana nyuhola ruma telefoni zabarindi ni waregistre waze makalima yahe mwanzani wa hola zetambikaundo ya hambiyazo zabari uzisawaru maulimengu inu hatuari yari hunda bwa komori hokalelo mrungu ngena problem zahahe zoda honi hahe hauzahene mrumsha hahe zitabishao mru harumero ho yahe vanu mru sojokana mwanzani mru hamwambia ebanu hujua vanu bahitsendeho dahoni hula mru mshahangu rangu juzi katsuni via ye mru mshahangu bahende vanu hanifungia zengo zangu hamba nrohe sha njakiru roha yabobo ya kamimi wede mwana mawadamu na kubaluka wede mwana mariko shiliana bona hambia zenrongo nloni zorohoni endrongo sidoka uzaregistre uzisise Facebook ana kulli hali kwezi watukufu wa Komori na kiradhi haukayatsi wono vokali yamzaze ulona mwana ho prizo nanga mjoka na prizo iyo yoti prizo sirahenda raona yoti prizo ibakushokana si wakaidi si ukingia nesho mashanku ushilobo semo shila shaila tipirizo halafu kweli haka Mwenyezi Mungu riwone vokali rohe ebala wewe ye mzazi yakane mwana ho prizo ya hupara bomru hauya ubeshefu kalibo mru ya hwambio kana tsendetsi wono procureri hanambio kaya ni hunderali zumengo mine nimnike mwanangu joroha yewe mru wakahambiwa bo mwanadamu wapeu wakahambiwa ne mzaze ola reka ila vokali reka telefoni webo mwanadamu wapeu ebala wewe husijini procureri hauhurende mzaze ola nai bala we kujarenda procureri nai bala hurende mzaze ola nai hauka mzaze ngena mwana utambi homba banu yaliyo evokali ilabo ya lawa banu haina ulimengu wa dunia kabana mbaba hanu vatsona mkarakara kabana bahanu vatsona mkarakara maudu evokali la ya roha lelo inu mrungu joka ukana mruha prizo haumru yake na mbaba hanu harumaidara fulani mrungu tsaho mrongo yenga mfikiro kanga zoka ukubali hania ebanu wewe warenge vokali la hemza zeola waipiblie
Vanakuja renda procureri na hii wesheleye. Vanakuja sijini procureri. Vala usijinie mzazeola yakautahe mwanahe ya rohe. Hurudi usijini noa lo noa na hopirizo wajwanza wana wao wa rohe. Henye mruya tirenge maponzi. Mruya tirenge ukana mrunge na pue harumaze rezo zinu. Hadhulumo wananya. Hauka ula udhulumifu. Riwono ngabo vokali ya roha. Ya hema na meola mumtsuje uloho magobani. Na mwende mangalie vokali ila. Vokali ila haibeshe ya mananya. Ya ukana tiparwa, tendeti shiliwa, tsambi wanambe, maisha ya hangu, no mshahara wa hangu, ne hazi nikofanya. Ola haka hambi ya mwanzani wahe. Mwanzani wahe ola harenge vokali ila, haisisi Facebooku. Bwana wange pirizo. Banu haka Mwenyezi Mungu wananyasi wa Komori. Mlona ustaarabu ya huarejistre mndu makali mama yamba. Banu nutwa biya hindi. Banu nushenzi hindi. Banu nunakaramu hindi. Hukale lonjeni hupare. Vana mimi nga muhadisi minawe. Nuhambiye nrongoza ajiri. Vana deja wewe huna registre. Urudurenge mirongozi la uisise Facebook. Yeyo tobia hindi. Na mkeradhi ni wanadamu mfanywe tobia mbungufu za kinakaramu za kishenzi za tobia hizo bati haki. Lelo yinu mruya tike na msuiba mziro. Ngwambiyo mwananya ze hali za mrema vaheke wala mruya mbaye mwananya ngurengwe vokalila yesise Facebook uja uhunda hindi boda bela madzi uja uhunda hindi bomshenza madzi no bala vokalila ila kujamenya procureri wallahi tawallahi maskini dabaka kutsujuwe fasiriyazi fungo ila kujamenya procureri ila humenye mzazeola ila humenyo wabakishwa pirizo ezile tobia hindi mruya hupare hambiye ukatendetsi wono procureri hanambia nrongo fulani hata fulani vahokwa ningorengo vokali ya mzazeola uisisa Facebook faida wahunda hindi nibo mwanadamu wakafanya zila no nti haki wanu nyinga mwono hama unu mtezo na mbiyaza tijahu mbiyaza tido utia mwana nyu haru majali mbiyaza tido urenda mwana nyu honai no aminifu aba haritoka aminiana unda huu kwa manu aba hata dayueri mru mshamru kanoko amine mru maae mru mme kanoko amine mru mshae yesi nutwa bienda zibisi misida nafanya vokali na isisa Facebook shati para mwana amati mwambia mihima yinrwao au timambia tabu zinremao baho wewe na uparana hambia we mwanama ngorengo message hiyo wisisaru maulimengo uhunde faida hindi ebanu hakika Mwenyezi Mungu ni wandu lelo yinu tamwendo marenga wanasho hatu hao wananasho hatu ngamrenda ndrongo ebanu tafsiri ya kama umrenge mafoto haumfanye video urudi umpipilie hindi faida wayu hunda hindi bomana mme utono koi mwana mshoha utono koi mwana mshoha waisa wane mrumsha waisa wane mwana mshoha waisa wane mwana mshoha ebanu lelobo wajawaishiwe na mrumshe ema na mtu urendaze ndongoza hanyu mwendaza nyuhindi zabarindi ni umtiro mafoto batuno kata waengu zijuo karika radhi baba nurambasi wanadamu vorambasi wanadamu wa Komori vorambasi wa Komori rambasi wa damu nzima dini nzima ezinu twabia zinti twabia karika radhi bamwengo ni mweze ndongo ikao densi ya hatu yunu rito wasulibanu zensi za ulimengu ngwa fanya ondrongozi joka na mradi harumaye nsi batunga ritsingo ufanya ulaba kartsingo shekeza ulaba ibanu wewe bo mwana damu nipo na upararu mwe telefoni yangu na hambi ya ndrongo ikao
mru fulani hazirende zabarindi ni wewe ufanyo enregistreri urudiwe sisi Facebook. Yabo we mwanadamu hindi, yabo we mwanadamu hauwe mshenzi, hauwe mnakhramu, we dhalimu. No, lazima rjebanu rjeri zambe ukati haki thumma ti haki namba siwa komori panu kabati mrutsure ndanai shaze na izangu waza roha za parswani mrumwa jina kanelewa kami mkomori hamandae haule lobo na parsa za mru na elewa kana wa mkomori hamandami eba no katsire ngati biblie faida njoka uhunda hindri mi mwana mkomori faida hindri njoka uhunda dabo njoka ubasa uheme shangu dabo njoka ukahindu jowalo hindu dabo hindri njoka uhunda ngenar kerati bwana nyasi wa komori bensinu ya hatu sontsipia yo wajibu rijebano rishemeze zorazona nai rambe ado ziri izikezi kaze kifudi ngoyi ikezi kaze kifudi ngoyi waya tsukabanule longari wonao video ya mndu mtanzani hau mndu msomali ranzeke ngari piblie o shari jokoi mwana mkomori zabarindi ni bo mwana mkomori wa jokoi mwana mkomori arenda nai utozime video hauwe suprime tu supprime hauke kuipartage shakweli ngo irengo wisisaru maulimengo omwisobende bake mabaya haruma mnji faida ujo hihunda indi nebo mwana mkomori ngekwezi watukufa kobori yo wajibu ukari mwambia nukane karjabanu si urongo wa shikomori si urongo wa kimwana mkomori si urongo wa kirenya mwana mkomori sikardori ya mru wala sikardori ya ndrongo hena zijoka huja ngarjo haswime hena mnazijo jaraswime ngarjo haswime zanongozo ntipia siti do wasaya wako hamba ngwajoka haswime na balanga ngabo konti Buhari ngekwezi watukufa komori ngamjon sami bansoka ujabanu njeni behe mna risala woi ni mwambia nukana hewa komore karikara dhidi ngosi basi wa komori sontipia wanu sontipia karjaza lwa mitume sontipia haina mru ngena zembi haina mru ngena zembi zahe sha eba zembi zahangu au ba zembi zaha obo mwanadamu wazirenda watu kaubenza wakaubenza eba yo ahakumi mwanadamu amandawe mkomori amandawe eba kweli mimru wa urenga video ilata ni itsambaze hato mwiso itsambaze nyikahi hau mru ya tolwa mji izo ndizo mwona umasulaha faida indini mjoka yunrabu mwana mkomori ngekwezi watukufu wa komori ngamkazo banu haumboshela ni marahaba menji nywandu ikaundo mwaka udunga live yinu akaya wanu miurambuwa wana mawenjisha yoti mastanjabu akaba nungabo wana mawenja mbeseka tinjia banu ngampoma gozino hansi haunga mndeyo embaye zinu yabo ani wowo na mabala ila de faida shekati jaba nungaramba ndongo kauzi dori faiso ntipia ani mewo na hama wono na mjifumo shaka iliwa dono na mjifumo haukana mimi yo wajibu rijeba nurionesane paske nambasi wana wako morison ntipia inti haki zenongo kaundo rloni hizo hauka kartsuwa ne sawo komori kartsuwa ne sawo binadamu kartsuwa ne sawo la usilamu ikaura nambasi wanada mesilamu yebo nge marhaba menjini wandu kaundo maka mkouni dunga ngambosho marhaba menjo wanama wa Chaîne Libre de Comores habari za Comores asemsembeni Comores Dunia News na anezesiti mbali na mbali zikorengaze live za hatu zitambaza vatinaudiwa za wananyasi wa Comores actualite yabonge ngarimbosheloni marhaba menji ngamjori samihi eka ngabo makali mekauri rongo abantu ka jamjibiani ngartsauze samaha kanga makali mekauri rongo wa hobi binadamu wa hatu no shikomori wa hatu yabonge ngarshukuri yao Hudson pia yabonge do humlahani hezento sasa salamu zangu nambi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh karjona na wakati wasatse na kala kalmauti arhiza zi jamaa pia salam ahsantum marhaba minji